Engena phakathi abathatha abantu sibone kathi inkinga yemoto le yini iproblem yemoto le yini kathi inkinga akuthi khanyele phambili Alright, kunebhawudo elikhululekileyo. Kunebhawudo elikhululekileyo laphana. Akuthi ke thela amanzi uqala. Qale thela amanzi. Yeah. Manje ngicabanga ukuthi izavuka. Abatshayisa abantu. Hayi moto leya lapha ku idiri right ale idiri right ngapha akuthi mbonelele alalulele lo moya akuthi bona alalulele lo moya yileli shit akuthi zama ukupompa lapha zama ukupompa abashayisa abantu akusashoba mnandi lapha ikoro yalipompa ihansa ukuthi ligcwele manje yavuka shayina abashayisa abantu alasitshela akuthi kufanele unkosikazi wami lapha yedani khona lapha nje ngiyeza manje asithando sami ayakuthanda kakhulu khona lapha eduze abatshayisa abantu lapha Joseph hey Cholocho APC uyahamba kiwa hey isikhathi sihamba ndoda isikhathi sihamba hey ndoda suka uhlala umfazi wami lapho suka lapho hambe emuva lapha uhlala unkosikazi wami lapho shayina abashayisa laba shayina engaka madoda kanti udriver njani Siyabonga, thank you very much. Sikhathi sesincane batshayisa abantu. Thank you. Sibongile laphana. Asale emlambo sisandla. Isibongo esikhulu. Super legends akithi. Senza sibele emuva. Bamba ungokwakho. Sisetsholotho la. Bamba ungokwakho konke ube lapha akithi.